umuriro gucarimo abantu bari gutambuka bakagwa muri ako mahindura umuriro gucarimo niko kwatumye tuzamuka umuryango wanjye ni kumwe n'abana gusa umufasha nawo twatatanye kubera ko byagiye biraba nko mu masaa sita za nijoro ibirimo biri gutangira kongera gutambuka. ubuzima bwo tubayemo hano kubera ko twagiye turiruka ndakindi icyo dufite ndacungu ndasahani ndabashe tubereye aho. Amazina yawe ninde? Ngero wiza. Kuki wahunze kandi ikirunga bivuga ko kitakiri kuruka? Ni ikirunga kiza cyenda kudukurura cyenda kudutwara mu muriro. Kuki bari kutubwira yuko nta bicuruzwa bikivigoma biza muri Kanyanja habaye iki? Imihanda byagenze bite? Imihanda yarafatanye ndabiryo biri kuza. Twirutse ndabindu dufite ubwo guca ko turi ko twicaye hano ndanikindi twazanye. Hari amakuru avuga ko nubwo mwaje baje mbere baje ikirunga kiri kuruka none mwebwe muje tutabona kiri kuruka. Urugendo rwanyu rwarusobanura gute? Urugendo rwacu twewe amahindure gari kuzagara kurura n'abantu gakabajana bagapfira mu mahindure niyo mpamvu tuje turi kwiruka turi guhunga. Amahindure ushatse kuvuga iki? Namazuku iyo miriri iri gutwika. Barabishura. Zirakomeye byadandaho. Abo nuko yagize ibyago. Ikintu birasaba iyi nzu niba hari ibintu ako babikuyemo iki kiboro kiraza kugwa nacyo kandi kirakubita inoti Biriya nibyo bishenye kiragihari. nyine bisenye kiriya bino nabyo biraza gutya si binzu kuko ni ikomeye hafi uko dukamera Ore wala. Ndio kufika Wala ore. Hadi hiyo kile bila hii. Na ila nene. Yaje yose
Mama yake ni pombe. Kandori munyi achemu baraza ariya no kumuti bikeri biratangaje nize yozaho ibintu byabaye inyuma ya byandi byose murahora umutingito ntuze muri hano agera hakana nta kera ni muri za 70 nakwanga none nk'ubu ari birabagiza ngo byagira ari nk'ibira ubona byongeye meto kagenda kuko aha hantu byari hano hejuru byari gisemo byagurutse bakanyeretse ari gato y'itelefone none cyabaye kinini umamita amatsiko yo kureba ikuzimu ntawemerewe guhagarara nibura muri metero zitageze kuri 200.